ibyo byose naco bimbwiye mugisha ibyo byose bituma n'uburemere bw'urukundo ndagufitiye mugabo abantu mudraga gushika umuntu abemeye nikuri babaha amashugo yanyu kuko sakazi koroshe kuba ntari kumwe nawe nko kurya indyo zitagira umunyu ni nko kunywa icyayi kitagira isukari ni nko gutwara umudugudu utagira igitoro none ubona bibaye gutyo cyane naca mbaho gute cyane Karire, please, I beg you, ndagusabye. Just listen to me. Ishyira mu kibanza cyane. Isi ntumaze. Urukundo ni mwamwifuriza inabi. Namwifuriza inabi, ndagusabye, please. naca ndetse udashaka kumenyesha inziza uno munsi ariko umenye yuko naho izuba ryo kwaka mu ijoro naho inkoko yamera amenyo sizo guhera Janias, remwe ni